Hello guys, अपने आप सब किया मिला चैनल थे और वेलकम ग्रेस है और मिला नाम से सेविचम और अच्छी तो मिला दादा और मिजुन स्कॉश ला मचांग बना वाले से तो अपनी खान ये तो मोई किन्हीं बना वाले से तो अपने खान के दिखा वाले मुन तो अपने खान साइड देखी भी मोई ऑलरेडी हाफ स्ट्रक्चर तो बनाई थी और इधर फुली हुआ नहीं तो मोई दिखाई दियो अपने खान साइड देखी भी जो से स्कॉश तो ये mixture aside idu to passion fruit idu la ase aro ede squash to squash bi moi actually ede king chili lagai je boila first time na itu squash na lagai gide boili bi itia do kile boila idu pot sakoli khan bra bisi khai dia garni moi idu pon gure na bamboo rai ni ga phone gudise kile idu khao na dibo ni mi de aro इटा ताला ब्रांच भी इमान हेल्दी फ्रेश पा ओलाय जे साबि आरो इदु स्क्वाश तो छोटो वाला चाट नय इदु टांगो वाला चाट আছে आरो यादे एकटा चाटी नय दुइटा ना तीनटा इनकाला चाट আছে रे अलग अलग আছে आपना नि यादे पाइ राखियो इदु छोटो ला चाट हो आरो इदिया moi दिखाइ थाका इदु तो टांगो ला चाट আছে ताला साइज तो इमान ह्यूज is massive na it's so massive aro even this is king chili last time moi lagai dia to aro yade apnan babo yade sabi idia taila boss khan do lagai dise moi la dada aro mijun niga last year bi banai chi hoili sabi moi ni itu temporary moi ekla wa gani moi temporary ni taradari khawle na ekla wa gani man kiba kuro para nai phalwa banabo para na hoili this time do all phalwa bamboo khan taila idu bamboo do bisi kat wala ase idu bamboo khan na phala ase to idu la bamboo ra banai ase aro moi la dada moi chine de aro moi la dada idu ase amnan dagi pai dakio oi lang thun da dai din sai moi do dai din sai na muni la yo le just karne sai di la face nu ba wala mala face nu ba dai oi because he's my brother he'll always be with me here yeah so aro moi mi hani dia itu grow le la moi dikhai dibo apne han sai de de guys aro apne han itu khushi paise gole please ekta like comment share gudbi so that directly or indirectly are also helping me to gain new followers and then to progress this channel so I'm asking for just that help oh guys moi dubi last time sabi pura mixture ase holibi itu charu lana kile itu speed bi dikhena ola to moila dada ra dimawore ra tai khini na dise time mon last time dimawore jaise to itu tande khinise
ইয়াতে recently king chili lagaise to apni khan ke dikhai dibo sabi ile tak ekobi sign do nai tai grow hola holi I hope du joldi grow hobo kile ji kale iman continuous pani bi khira nai to sign bi ko dikha nai but still hoping aro itu bi ase re king chili and I'm waiting for this for a mukbang grow niwide king chili to tik amila dada bra lagai dise to iru kon sob grow haram die aro apnan ya aro itu la tet di dibo so I hope and believe that you guys love this content and I will also be bringing another content very soon so expect krise ki apni han itu video tak last tak sai ase kole to ekta comment kuri dibi aro share kuribi share korle na parbi so that moi la channel bi grow le apni han lode ekta request aro itu ase amila itu king chili sabi ta flowers kan ulai ase king chili la aro yade moi la squash bi already tangor hoise aro tai la idia do after some few months mon khawle pai ase kile don't grow hole do iman time na lage to hole dibo kewa gono mon ase apni itu saya kena subscribe kole time નથી ગાવ રે itu ase sai to तो guys finally moi la ajila content tu yate ra wind up kodibo aro kun ba last tak sai dise moi pichi paise aro moi hope kore ase ki inikai sob manu thik tak thakibo until then stay safe aro see you on my next